Yesu we. Amen. Yesu ahimbaze. Kimeshana. Hallelujah. Niwe ushobora byose. ni cy'ingenzi kuko bwari ubwoko bwatoranijwe n'Imana. Haleluya. Nawe ufite amahirwe uyu munsi wa none kubera yuko natwe twatoranirijwe muri Kristo Yesu isi itararema. Ayo mahirwe nuyapfusha ubusa, ayo nutayumva ubuzima bwawe buzarangira uri kwicuza, uri igitabo cyo kwigaho, cyangwa ubuzima bwawe ari impact ikomeye abandi bakuraho icyitegererezo. Kuko hari abantu mwisi basize amateka abandi bagenderaho.
hari abandi basize amateka mu isi y'icigwa, ntimukabe nka runaka. Bibiliya ntizitubwira ngo ntimukabe nka Mukaroto. Ni umugore wo kwigirwaho amahitamo mabi. Ariko hari abandi babwiraga itorero bakabwira ngo mugere ikirenge mucanje, kuko nanje ko ndakigera mu ca Kristo. Abo ngabo tubigiraho ubuzima bwabo buratwimpacta, buratwinspiringa. Ubuzima bwabo twumva twamera nkabo. Salomo rero yari afite amahirwe ya kabiri, yari umwana w'umwami warazwe ubwami. Ndaciye mu yandi mateka menshi. Salomo, haleluya, amen. Imana imuha ubwenge butaha undi mwami wese wabayeho n'abazakurikiraho. Imana iramubwira ngo singuhaye ubwenge gusa, nguhaye n'ubutunzi, nguhaye n'amahoro, nguhaye n'ikindi. Salomo yategetse imyaka 40. Muri iyo myaka 40 nta ntambara yigeze iba ku bwa Salomo. Tayo nta gitero cabayeho. Higumuye nk'abagabo nk'abangahe, kandi nabo bigumuye ariko Imana yamaze kumukuraho amaboko muri ya minsi yo gukura yanyuma. Ko ndabwira impamvu yanditse aya magambo kugira ngo bize kutworohera kuzumva. Haleluya. Ngo arangize afata ayo mahirwe, afata ubwo bwenge, afata ubwo butunzi, afata ayo mahirwe yo kuba umwana, ayapfusha ubusa. Igihe cye agikoresha nabi, akora ibi bintu nka 3 cyangwa 4. Icyambere, ubuzima bwe buhinduka ubuzima bwo kwinezeza. Ubuzima buhinduka ubuzima bwo kwinezeza. Urubyiruko bazavita ngo kurya isi. Harya no kwirya cyangwa no kubarya. Kuko icyo uri gukora none nico uzabaco ejo. Tekereze umukobwa w'umunyamurenge, umukorari kuja kurara mu kabari, wagiye kurya isi, kandi uwo ni umugore w'ejo. Tekereza ko bizagenda gute. Tekereza umukobwa umukorari kuja kwicarana mu kabari ngo wagiye kurya inkoko n'umuhungu atazi umupagani. Kitwitangaje cyane. Niwemerera ijambo ry'Imana, ndakugabanyiriza ibyo uzicuza numara gukura. Ndabikugabanyiriza ibyo uzicuza, kuko kuzogira ibyo wicuza byo biri mu ntibizabona. Ariko basi nunyemerera ukanyumva, zabikugabanyiriza. Arya isi, arya ubuzima. Yaravuze ngo nta kindi amaso ye yifuje ngo akiyime. Ntaco, nta kibaho. Harabaza amakuru ya Salomo. Bako muzi Salomo, muzamumva basi. Iyo bavuze Salomo wewe wumva iki? Dere kuri uyu nguyu wa mbere. Iyo bavuze Salomo, iyo bavuze gusa Salomo, niki wewe wumva kuri Salomo? Nta kindi uzi kuri Salomo. Icyapa cha Salomo ariko na wake wengi bangahe? Iki w'igihumbi. Rotangaye igihumbi cy'ifaranga ni ngiri moja. Urazi se muri iri yaravuze ngo Satani n'umwanzi wawe ngo yaguhugije iby'ijuru, ngo akwigisha ibinyoma, ngo nawe uramwemerera, ngo yashatse ko winezeza mu by'isi bihita vuba, ariko ngo amaherezo yaje ngo nukuza
uzarimbukana nabyo. Niba hari igihe cyiza cyane mu bihe byose by'ubuzima bwawe, cyiza cyo gushaka Imana, ni mu gihe cy'ubusore. Niba hari igihe kiri risiki cyane abantu bataza bumva Imana, iby'Imana bataza babyumva, ni mu gihe cy'ubusore. Niba hari igihe kiza gipfa ubusa kandi cyari igihe cy'ingenzi Satani abamo cyane n'abadayimoni bose, ni mu gihe cy'ubusore. Niba hari igihe Imana iba yifuza umuntu kuruta ikindi gihe cyose, ni mu gihe cy'ubusore. Mu gihe cy'ubusore bwiwe. Habe n'uzaba pasiteri abitangiye ari mutoya, aza akora ibintu byinshi. Yosefu yageze ku nzozi ziwe afite imyaka 30 kugira ngo abice Imana yari yaramuremeye. Yari afite imyaka 30. Mu myaka 30 ise Yakobo muri iyo myaka iwe yari akiyirukanka ahashaka umugore umwe, agasanga siwe, agashaka uwundi, arindagira, akiyarwana n'amapepo y'uburyo yariganyije, aribyo akiyarwana nabyo. Nibyo yari akirimo. Ariko already Yosefu asifiwe Yesu, haleluya, ameanza mapema. Tiyabanje gufata umwanya wo kubanza kwirukanka ngo Leya ngo ni mubi, ngo ni mirazi, ngo ashire ku ruhande, ngo yongera ko indi myaka yarindaga imyaka irenga 20. Agajeje imyaka myinshi cyane irenga 100. Yosefu mu presence kwa Farao aramubaza ati, muze ufite nk'imyaka ingahe? Aramubwira ngo imyaka y'uruzerero rwanje. Ngo nimike ngo kandi ni y'umuruho, nimike kandi y'umuruho. Kubera iki? Yabanjije kurindagira cyane, imyaka yagakozemo ibintu bikomeye by'Imana yari yaramugeneye, abanza kwirindagiramo. Don't waste your time. Fufusa igihe cyawe, kuko ibintu byose ni ubusa. Nta kintu kiryoshe, timugatekereze ko inkoko yokeje ari iryoshe, yo kurira mu kabari mu rungano, babaseka baterana amacupa, babajokinga, ko ari byo bintu biryoshe. Jewe sindabona ikintu kiryoshe kuruta igitaramo. Dutaramye tuba twumva Imana, ni ukuri kw'Imana. Experience y'ubuzima mfite yose ndayizi. Kwiga ishuri ukabona diplome biza biryoha, bitotsi bikabura ugasara, gushaka biraryoshye, kubyara umwana wa mbere umunsi bamubwira ko ndayabona ayo manywa, umunsi bampamagara ngo wabyaye umwana w'umuhungu, ndayumva. Ariko nta kintu kiraryohera ubuzima bwanje ngo numve kiraryoshye gishitse mu mutima, nta zindi ngaruka ku buzima burimo Yesu. Naona maisha ni yenye maana ni kumtumikia Mwokozi, kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Aingi kutanga haleluya. Urampagije Yesu, eka nkubwire ko nakuonemo yose urampagije Yesu, eka nkubwire ko
kumwe kantangize nshima Imana kubw'uyu mugoroba Imana iduhaye, cyangwa se iki gihe Imana itanze kugira ngo twibanemo namwe. Ntabwo ari ibisanzwe, sindi umuturage wa Kayole, n'abahatuye bose ntimubanye, mubana buri munsi, ariko Imana igira uburyo izitegura ibintu n'ibihe. Uyu ni wo mwanya rero Imana yateguye. Mbere na mbere Imana ndayishima. Amen. Ndashimira urubyiruko rw'iri torero rwateguye iki giterane. Ndabashimiye cyane. Ni byiza gutegura, ni kimwe Satani zibirwanya, ariko yagera aho ngaho ikabireka, igasigara irwana no kugira ngo ibyo mwateguye ntibigire icyo bibamarira. Ntabwo bihagije gutegura gusa no kugera ku cyo wateguye, ahubwo kugira icyo ukura mu byo wateguye nicyo kintu gikomeye. Imana rero ibaha umugisha urubyiruko rwateguye iki giterane. Ubwa kabiri ndashimira abashumba, umushumba mukuru turaziranye nawe, ariko ntekereza ko wenda nibwo bwa mbere duteranye hano. Ndamushimiye kubw'uyu mwanya yatanze. Imana imuha umugisha. Namwe mwese Imana ibaha umugisha. Batekereje ko tugomba kubana mutamenyereye cyane. Tekereza ko abanza atari benshi, niko ntekereza. Ubwo nabo ndabashimiye. Imana ibaha umugisha. Tubane rero muri uyu mugoroba wa gatanu wo gutangira igiterane. Abantu baza bagenda gahoro, gahoro, ariko ndabiyegereje cyane. Imana ntizipfa gukora ikintu gusa nta kigambiriye. Gusa umuntu yorangara, uburangare bugatuma icara amahirwe yawe kikurenga. Kuko bisubiremo, ntabwo gutegura ari cyo kintu gikomeye cyane. Ibyiza biza biva mu gutegura.
ariko kuba witeguye mu mwuka kwakira umusaruro uturutse mu byo wateguye, kuko naho ngaho satani zihagarara. Mukazatahira gusa yuko mwateguye igiterane, ariko mu by'ukuri mu mutima wawe kikazarangira nta mpinduka ibayemo. Burya mu mwanzi ukomeye w'itorero ntabwo ari abadayimoni. Amen. Bwana sifiwe sana. Ntabwo ari abadayimoni, kuko abadayimoni Yesu yarabatsinze. Warangize asiga tubwiye ngo mbahaye ubutware hejuru y'abadayimoni. Ariko umwe mu mwanzi w'itorero ukomeye cyane ni akamenyero. Nukumenyera ibintu. Abantu bazaba mu byutse bakabumenyera bikaba ibintu bisanzwe. Habe nikijya gituma abantu badakora inshingano neza. Wenda mushumba bahaye ubuhamya igihe sinzi imyaka maze mu bushumba, ariko umwaka wenda w'umushumba hari imbaraga nyinshi cyane yakoreshaga. Niko bigenda. Amen. Uribuka igihe wahagarikiye bwa mbere? Tuzibuka? Wari utaravuka? Igihe wahagarikiye amateraniro bwa mbere urabyibuka? Ntabwo ubyibuka? Wayatangiye nko guhagarikira ungana gute? Basi tugereranye. None imyaka 3 wekera kuribagirwa igihe wumva watangiriye. Ashise. Wahise uhagarikira amateraniro menshi bituma utibuka ayo watangiriyeho. Ugitangira wari ufite nk'ubwoba bwinshi? Cyane. Ubu nyine hari umushumba tubana, ni umusaza w'imyaka 76. Umunsi bamutora bwa mbere ngo abwirize, hari kera naje nari ntaravuka, ngo yaravuze ngo arabwiriza, kandi hari nijoro. Muziki wacu bataramiraga ku muriro, nta tara ryabaga rihari, ariko ngo arebe amaso y'abantu, arabinginga ngo bamwemerere ngo abwirize yicaye. Mundinde guhagarara imbere, ndabwiriza ariko munyemerere mbwirize nicaye. Sinzi icyo mpashaka kubabwira. Haleluya. Umwanzi ukomeye n'uw'imbere muri wowe, ntabwo ari uwo hanze. Umwanzi ukomeye uzokubuza gusingira iby'Imana, uzakubuza kumva Imana, uzakubuza kuyoborwa n'Imana, suzava hanze nuko urimo wowe, kandi uzahera mu kumenyera iby'Imana. Kumva amateraniro urayamenyereye, kuririmba hano ukabimenyera, gucuranga ukabimenyera. Muzambwira umucuranzi uzuja size umwana numvise ngo iyo agiye kuja mu giterane gucuranga aza afunga iminsi 3, yakivamo akongera agafunga indi minsi 3 wacuranga. Iri naryo ni isomo. Amen. Bwana sifiwe sana. Ariko abandi bo hamagara ari ngo abayiteguye. Yego uba witeguye, ariko iyo anointing ntayibirimo. Yego twobwiriza, ariko anointing ubundi mukubivuga cyane. Ntabwo igikomeye ari ukubwiriza, ntabwo ari ukubahagarara hano nkababwira imirongo yo muri Bibiliya, nkababwira umubwiriza no ubabwira icumweru kigashira mpambigisha umubwiriza cyangwa ukwezi, ariko sico gikomeye. Igikomeye cyambere naho ubwo butumwa nabukuye, ninde wampaye ubwo butumwa. Icakabiri, Bwana sifiwe sana, nukubabwira ibyombamo, nukubabwira ico ndico, kuba ico ngico, kuba ubutumwa bwiza, kuko ico ndico kiravuga kuruta kuvugira kuri bikoro. Ndabakiriye mu ijambo ry'Imana.
hangira Nyamakari mukubwira ngo muze gutegera. Satani ntije kudutwara iciza dufite ngo twumve gusa yuko birangiriye mu giterane n'amakesha n'igisirimba n'ibindi byinshi. Oya, ntimukamenyere iby'Imana. Buri gihe uza wumva yuko ugiye kwakira ibindi bintu bisha. Niyo principe. Njya gutangira kumva ijambo ry'Imana neza kuko ndarikunda. Zambwira abantu ngo abe nuha wigisha nabi nza numva no mutegera kuko sinoburi cyo nkuramo. Najaga mu materaniro buri gihe nkabwira Imana ngo Mana niki kintu gisha ngiye gutahana kandi nkagitahana. Ukacandika ukavuga ngo muri aya materaniro nungusika ingiki gisha. Mwampaye ijambo riri mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 12 ngo arico murambwira ngo niyo teme. Siko mwavuze? Acu reka arico babasha kuvuga sibawe babasha kuvuga siba abo bagenda bahwisi baranga muri bose Mana yo kwisora abo simisi zamarahurika ariko simisi sigaje ariko niba imyinshi nzavuza ibare n'ibyegana nzavuza abo simisi zamarahurika ariko simisi sigaje kwisi ariko niba imyinshi nzavuza ibare n'ibyegana nzavuza Misi yaje tizavuza Misi yaje tizavuza Misi yaje tizavuza
nzakubuza iminsi yaje nzakubuza iminsi yaje nzakubuza iminsi yaje nzakubuza iminsi yaje nzakubuza iminsi Bana turaguhimba